Parlok baro akani ke video ngan patai pi kawei ke film ke palai kerteng. I'm not scared. But ya kani ke film ro la palai pai ba iaka ke snem arjar lai. Ke story jong kani ke film ngi ino yo weu khna ba sa set no hapoh jong kawei ke thliew. Pat kalong ro ko ba iting hodo kata-kata chpang jong kani ke jingjia. Te parlok bangin tip baro kani aleng di page bat sngap hado ko jong ke video. Par ngapun ke mauri pi bakani ke datang ke film. Habis tangga jeng tu kena ngila i baladon sibun baik kena baki lelek kain oh kawei ke cakap pelang. Dia kata kapor ngila i ru yo weu kena bakateng Michelle. Michelle ru ladon aga para jeng ko bakateng ke Maria. Ke Maria kalau khot Michelle kalong bakayit kemat jong ka kalapai. Dia kum tau Michelle ru long ika bun pensna pada ka anda lepo siyeng. Pat yang mentakil hab na balik kain oh syak kata cakap ke baki lemut banlek. Hadin tapat ngilo iru sa uwe par khuna bakam sniu ke jinglong. Uniu khuna ulong ubasung he bayala de bat bun sin baro ujuk pun sitomi ke para khana. Hakane ke por ulo pano yu Michelle bun kiuno nolor jong kowe ke yeng ke balajot. Teu Michelle ro not sobat kantaj ulhab na banyak lang bana kata ke yeng. Hakata ke por Michelle dan ero ke jingjia bat baro kini ke para khana ro ke lemut aban lej nang ne. Dia kerba kedang ya jalan tipat de kepara jong Michelle kalau ang ubas ubo kiyit kemat ke jongka. Michelle pada ba lembut ban sima kita kiyit kemat dan reu Shem ban bakam dan setia. Dia mentau hap yang balik paina pun liwat no ikasa kata keceka ke bakile. Katpa Michelle pada ya jalan tibat le Shem ru ika kata kepor. Hendrang ni pada ulio ino ya kawei ke thliew ke balade pantap da kawei ke tin. Teu Michelle lo leplin kata thliew buat lio iru bekalong ke pedum hado kata-kata. Pada lukom yo iru ya kawei ke kjat ke peladon hapoh jong kata thliew. Mentau Michelle lo kendit hado kata-kata buat lio iru bakade ke kjat briew. Teu lepet na ban lej nang ne. Hadin kata kani par baro kini kispara ki lepo no siyeng. Te ki kemen baru kata kepor na mar bakile ibo kupa jong kiru lepo no nak jing tray. Baru kupacong kiru ulong obiru babha baru pelut por baru sipun babat ki khun ki jong oh. Hadin pat bakila dep na ban bam jamet bat baro kila tiana. Tingi lu ibu Michelle ulo kemau no yo tu ubriu badan hapoh jong kutu thliew. Andre tu pat iki eru chpang jong kini kijingjia. Hak step ko babot pat ngilu ino bo Michelle lelik biang cha kutu jaka. Hakane ke por anda ulo plit kutu tin tu lu ibiang begitu ke kejat kilang doni kutu jok ke jaka. Teu Michelle lo Shem da mau bol stang ban sngo iki. Hakaban kong kini kjat kim chom khi setia. Randa Michelle pat lo Shem da we pat mau. Tia kini ke por lo Shem ba kini kjat kim don show. Pakat ba Michelle dang pit pinia bana mar ba kata ka thliew kolong ke pedum. Para kini ke por kansan lami we khna si oh. Ni khna lo stang ban pertai ubat Michelle lo chap teng hodo kata-kata. Teu kum tau Michelle lo pen anang ni ban lej biang siyeng. Dekat bau dang ya jalan tipat tu ulkum ori la de na marbol syap teng palan. Pat mentau anda Michelle ul po sing ru tu kupa chong uru ul dam bai un marbo tipas ule. Bar long ru bul slam ban le school. Hakawe pat kesingi de ibu Michelle lai kai biang bat ki para khana. Dia kene ke poru ul kemau biang yau tu khana baladan hapoh chong thliew. Pat kalong ke babun ba ke jumut berkat chong ubun tip ba ke bejai tu khana. Dia kum ta Shem berslam lalai biang syak kutu jaka. Hadin bau Michelle lol poi biang hatrai jong kutu thliew ba lio iru bau neu khna orang tia. Te menta don su jing syap teng namar belio i bau de tang khna ren. Michelle kene ke por lastang no ban keren yo. Paru lias ngam ru bau neu khna ola keren suki kum ka daw ko bau laslang Michelle ro Shem le berslam lalai ban tong ke kata ko na ka banta ka jong oh. Paru lai ro yo kene ke por. Niu khna lo di kata ko bat Michelle ru lo kran ni reu niu khna pat Shem lu jawab setia. Reu Michelle pat lo pe dak dur kmat ki jong uru lo tikna bo niu khna lo don ru ko jing tangan. Te lo kular ro yu balasai ke singu no wan ra no yu ki jing bam. Anda Michelle pat lo pono sing tu lo parsang no bantu ya ki jing bam ki baldon hayeng. Andre ke kemi jong upat ke lio yu bat Michelle ru Shem yo lat su ban sim kita ki jing bam. Te kum tau la lena sedukan ba la thet pada we ruti. Pa lo stang ru ban lech chok tu ka chaka ba don tu khna. Halanti parkat ba rang ya julio ino ya ko we ka kali ka baderu ka kali jong hanmen jong oh. Michelle lo re swa po jong ko we ka senyum.
Berhadin pat bohon men jong ula lai no te Michelle ula perkan. Bohon men jong uru upoi na kucu caka bodon umi khynnnah. Ti tip subayok hon men jong uru balale kini kam. Anda Michelle ula upoi na hatrai jong kini thliew bol air uyu ni ruti. Ti uni khynnnah ula bam no na marbol kan palat ndrai keren ero yu Michelle. Michelle wala da upersang ban keren ni uru ndrai yo setia kujubab. Dia suap bon lei ro Michelle ula perkat no bon pengkoi suai kini ruti ki baladon hapoh. Namar ladau ki kumniru ti briew ki beset uni khynnnah te kin tip sepang jong kani. Michelle mantau lah hiar no suki sepok jong kani thliew. Wakalang ko ba iting hodo kata-kata kini ke jenglek ke jong oh. Hadin pat bu lepoi hapoh jong kata thliew bal lo keren ru uni khynnnah. Ti uni khynnnah ro le yeng no na kata kecaka ba usang bal lo ye suki sao Michelle. Parang ni ru Michelle lo ino ba uni khynnnah ro la de ban sa te da wi kunjeri na kjat. Te kum tau ni khynnnah ro som yo suban mi ni po jong kani thliew. Michelle mantau li sini uni khynnnah na maru li bagi khmat jong uru kiladap lo dak jebo. Par som lai ro ban pe ki khmat na mar balas lam ba som yo ke jeng sai. Te kini ke poro den ba Michelle lo de pan pokoi je kini ruti te ulami no nang ni na po. Bat uni khynnnah ro lastang ban liaru long bo lo kwa ban yap. Haden pat bu Michelle lo pon asing te uli ibu kupa jong uru lo don no kawei ke meeting bat ki perlok ke jong oh. Michelle lo lej ban sengap sentiat de kini ke jengi keren ke jong ki bo liar sengau ro babarok kini ke dei tang ki rusniu sudah. Namar bu liar sengau bakila de ban kidnap ya weu khynnnah. Te menta kila jur ba ke jeng kuslai namar bahado mentaro kim pat yo setia ke pisah ki bela de pat di mana ki mi pa jong ni khynnnah. Bar mentau Michelle lo stang ban sang tho bo yo le se bo tu khynnnah bo lo lap. Dei ban kini ke briew bot kupa jong o balik kidnap no yo. Hadan kata pat Michelle lo lenya ban page na ki news. Para kene ke poro la yo ino ya kawei ke briew ko bala keren sepang ke kidnap jong khun jong ka. Khun jong ka ukarteng Filipo. Par menta kal ong ro ba ke ijatu kata-kata yo khun jong ka. Par namar bakam don su ke pisah te kanam la suban le ero. Kal karpa de ro kini kinong kidnap bakim dei pan pencitom yo khun jong ka. Michelle roh bali asking kini te ul perkan obon hirap no yo Filipo. Haka step ko bobot par anda Michelle lo lenya sa kamera sum. Dia kini ke poro yo ino yo weu pro kupa jong o basabat ki menin min met. Michelle som ide setia kini ke jengle jong kupa jong o. Namar bulati berba kini ke dei tang kirus new sudah. Ulale jaga kemi ke jong o bat ong ro ikab som tenat setia yo ni briew. Mereka kami jong upat kadon kejoy kejeng mut bat okupa jong o kong bakam le lebun sabai tangkat tokan isngi. Michelle mentau la dom bala le bang sao Filipo. Mentau Michelle la itu Filipo ong o baka kami jong o kala depan mi haki news. Bakal ong ro bakal it pai o ndre Filipo pat la dom pan ban uni khynnnah. Ulong baki kami ki pa jong o ke leyap. Pala da kirang im te bele pat kim ban sao no onang ne. Michelle lo la keren bat ai mesim ro uni khynnnah wang. Umde ban septeng bah kena ko por un serap no yo ban mi nanang ne. Namari menta umpat nang ban le iro. Haden pat ba Michelle lo lelej nanang ne te le kendo no yo kupa jong o. Michelle lo persang ban keren yo kupa jong o wang so tenat setia yo tu bro besa bat ki. Le kupa jong o pat long umde ban sing per. O tu de tong perlok jong o. Michelle par menta ul sang tho bo kupa jong urul dan ketilang no hak to kam ke bakil kidnap yo tu khynnnah. Tio kupa jong urul persang no ban keren uru kum tai kenang bon klet na kini kam. Anda le de ke parmit par ngile ibu Michelle pat ba ni ubro basa bat ki le thia no hak jo kamera. Bad ni ubro ru persang ban keren ni Michelle pat le ak pan ban yo. Hak we par kasngi Michelle le kendo no bar we perlok jong o ba kerteng usal baturi. Ni upalok jong o lo don sibun baki tere le kai. Pat mentau Michelle ro le tenar bahaya kawei ke jengi le kai jong ni upalok jong o. Pada bawa lepan ni uru onre ni upalok jong o tre setiap pan ai. Te mentau Michelle lai lam ni usah kawei ke jaka bakim dan ki briew. Barang ni ulstang no bani tu khanai o spang kitu ke jeng jia jong Filipo. Par li tu iru o ba mentau lo don ha kata thliew. Baru long iru o bom dei bani tu briew ro ya kene ke jeng jia. Te mentau ni upalok jong uru sang senei bahai Filipo bal airo ya kene ke tiare le kai. Te Michelle ro la lenya bani kendo no bar Filipo sa ketu ke thliew.
Hadin par bolorong no sport jong to thliew tu le Shem pan ban bo Filippo mentau lo khoj ba kamet. Namar bo Filippo le thuyu ong ba kitu ki bro ki kidnap yo kila de pan po khoj yo menta kasngi. Bakil ai ro yo da kawei par ki jan ki batmai. Bakil lai ro yo na to kunjri o bakil te. Michel mentau long no yo bakin min anang ne bakin le kai ro kat to kat ni spring jong ki plang. Teu Filippo ro la kamen namar bo Shem yo ban min na po jong kata krem. Bakil kiu bakil le kai ro hak ta kapor. Michel lai ro yo yok to ka ter le kai bo le yo na perlok jong o. Kini berangut kile lang perlok pa par kile kamen baro kata kasngi. Para den ka to ka ni par Michel long yo bakabhai u bon le byang sport jong to thliew. Bar un silam par yo kawei kasngi bakin pet anang ne. Te menta anda kile rong byang sport jong to thliew. Andre shwa par bo Michel on min anang ne na po. Te kendit kan san uli asngaw baki briew ro kile poy na sak ni ka jaka. Par liu i ro bo tau briew bo poy de han men u jong o. On men jong Michel mentau lo dom ba yo bol stang ro ban so yo. Par Michel ro tip ba bro kini ki daw de tang na ka daw jong perlok jong o bal set ka lai yo. Pa ma u bal thu yo han men jong o chpang jong kani kam. Hadin ro bo Michel ro po na sing to pa jong o ro dom ba u chpang kani kam. Long yo bo nom de chuban le ro chaka to ka chaka. Teu Michel ro lo kular bo Shem de chuna do ka ta kasngi. Handai man kasngi pat Michel ro la kamau be ya o Filippo. Pa lo kwa baru ban le kendo yo ba kano kasngi bon lai. Kawei par kasngi kini ka parok jong Filippo kile pan bet nya bukile kai na chaka to ka yeng ka balajot. Teu Michel ro kani ka por lo kamen na mar bo le yo bang bani kendo ba da Filippo. Dekat ba kirang late pada kata kasngi tu slap ro stang no banjur. Par menta bro ki pelak jong okil hapin bar pet bakin poy no chaka to ka yeng ka baki mut ban le. Teu Michel liyo ba kalat bang ni le ya ban pe yo Filippo. Re ada lo poy para ka to ka thliew le Shem pan ban bo Filippo dan show. Baru pelak jong Michel ro kani ka por lo dan lang no bat o. Pelak jong Michel lo pan map no no mar bo le de pan tang khynnnah ki to ka jungkular ki jongki. Teu Michel ro skang le ya kani ka por. Teu no parok jong oro le thu su yu ong bo Filippo mentau lo dan sakawei pat ka jaka. Namar bo le de pan ya snga ya ki kran jong ka pau jong o. Par menta kila de pan bo yu hakawei ka jing ka padan harot ka jing jong ki he. Anda kini ki khynnnah par kila le pa na si yeng. Ta kani ka por kila Shem ba kasnong jong ki kala kancha bhajar. Par bro kila lango andre ka para jong Michel par kila thu ki ka ong. Paladon kawei ki hele utara bakala le wa de we khynnnah ba ja. Te kum ta bro ki kimi ki pa jong ki kilong bakim de supan mi sebar. Bakala pa na iki bakin re na bro sport jong ki yeng. Hadin nang tapat ngile ibo ku pa jong Michel lo lam yang ki to ki pelok jong usa ki yeng jong ki. Tiang ni pada shwa bo Michel berkeni ke para jong upat kin tiano. Michel dia singa bang ki jing kran jong ki briew. Pamenta kila rai na bakin peniap na yunu khynnnah bat bakin tap hiro yo. Namar bakal syap teng yo bakin ki polis kin lap ki ya kani ki jing sisa. Pakalong ka babai ki bakin peniap na yo namar bakim Shem yo su ya ki pisaro. Michel mentau lo kendit tu kata pun yo singa kani. Padahal perkara ro boni rap na yo Filippo. Michel mentau lo kantino na kawei ki jing hang yet ba lo le ro kawei ki yeng. Hapoh jo kata ki yeng ro lo ibo Filippo ro la dep pan sate. Te Shem Muslim su la law no yo Filippo bol ong ro yo bon pet anang ne. Namar bementa kini ki briew ki lemut ban peniap yo. Michel lo le rap yo ban kiu no la lor jong kawei ki ket. Parden pat bo Filippo la lai no. Teu Michel pat ila de Shem la ban kiu no la lor jong kata ket. Parul haban re shwa hapoh jong kata ka yeng. Hadin ka to ka ni por ki briew ro ki la poy no sa kata ka yeng. Parkat ba Michel par udang re en re lawan poy par ku pa jong o. Michel ul komen na ba li yu ku pa jong o re ku pa jong o par lo set pan bane de ka pistol. Namar bo dang tarai bij ba une de Filippo. Badan bok par ba kata ka por Michel udang de na kjat. Teu ku pa jong o ro lo kandi tu kata pan yo iya ki jing jia jong khun jong o. Balos tang ro man ra na yo sebar bo ni lam no yo sport jong hospital. Une upolok jong ku pa jong Michel par lo kali o bo lo dep na eman paniap yo Filippo. Par long be yo bom te shuban pan sa yo Filippo andre un hape pan paniap yo. Para kene ka por kolong ka pan kendit yo bo Filippo ro lo mi pa na o. Te shwa bo un bat ro yo te ki helikopter ro kala pa na kene ka por.
kini ki briew mentakim la ale show. Perkil hapi ruban pandem na kini ke polis. Tinggi lu iru bok pacong Michelle ul sakno tu kata kini ke jenglek jong oh. Pada tu kata sengi ru ul raina bun kelana ku bamut. Pada suah bakut jong ku video ru ngili ibu Filippo ul rana ke keti chau Michelle. Kum kedak ke ba ulai ku briew bola ban pelaju na kini ke jengyam. Dia perlu kini ke film ru kelekut na hang ni. Para kerpar ipi balda episode tanat kini ke story. Sampai subscribe na YouTube channel. God bless you, Bon.